Kanong Talang Area Development Council NEDC hakajing alam ubat Twinsan mukim Presiden kalapan pau kajing songkia bakar kompentrai yaki kamban penbet penbiang yaka Community Health Center hakatikasnong West Giant Hills District kalong kabasuki palat. Kumta Kanong Talang Area Development Council lab Presiden bat ginongkit kam kilalaj banjurep yaka ni kajing pentrai yaki kam baper hakatika CHC haka arpoi tarik Risau arajar pusau. Lalam bagi jing tray kum keramt kabadai na kabantau kiba la yat kecan berhak penon kam da ke wheelchair ru parla setia ban pendap ya ka. Habakran sikilat patai kubor ubat Twinsan ulapan pau bakum ke council ke susi. Pahdu menta kerukam tray kam ke suki palat. Wadla ladap bu ban pendap mentau senam arajar pusau. Dap da kajing susi ban yatu agaji dei bat kade kajing tray kabadan hangne. Namar nagaliang jongi kum ki khot jong ke council Iskutu ba kani kejing tereng ne kala kam slam nadu slam arhajar apuwe ke nretat hadu mentaru kani kejing tereng kam yai be kam yai renti bat kasa kut hadu menta bat niyo i kat kum di city ke bala ai syak daga sarkar work order bat ki we ki kot isla ke bang yo i haji shala de ban pendep kani kejing tereng hau benai Disember jong slam arhajar apusau Tendrai hadu mentang i gadang ya sateng sakut te nakaliang jongi ngilayo bani kenduk mentang kasni bat i kontraktor badai pek badai pentrei ya kene jing tre ne khamtam ya kene karam bat mdei tang karam re bat kiwe ki jing tre kum ki arwol nangta ki sopit bat kiwe ki jing tre ki badai ban repair ya kene hospital jong Kanong Talang CHC te nakaliang jonga kum presiden jongga council Nidon kisah ke jisu kia nak bentar kene kam dan rei dokumen pat banyatu kene kopor bana kaliang jong kontraktor hadin bangila ai ya u ke jingtip pat ngila phakot u bonwan ha kene ke jaka ngila yo banya kren sibun bat ha kene ke kren bat u kontraktor badai pek ya kene ke jingtre hangne ulah kular nak bentai ke ban pendep hapo jong nu snem arhajar arpusau bat kat bala hau benai Mach jong slim arja rafsan nyok ban pli ya kini jingtrei barok ki bala pen kre bala pendep da unong kontraktor akaliang jongi kum ke council nila ya manjur lang bat nila ailat ba unong kontraktor un pendep ya kini jingtrei bala pular ban le kene lem sange su hadu ban dep ya kini jingtrei ban akaliang jongi kum ke council ni karpat jur nakaliang jong ka sarkaro nakaliang jong ki bor bade khmi ya kini ki jingtre khamtam ke baidei bat kene ke hospital ni kerpat epi ba pisong ba banya tuklar lem banya rap lem naga benta khnang ba kini ki jingtre kenam sakut bat bakila bat pendep iki kene gede ki jing ya thu jonga naga benta kini ki jingtre ki bedan hangne bat sakawe pat ka benta yala yo ro banya kren bat i kontraktor badai pek badai construct ya ka warehouse badan hangne hajan hospital hi Dena kabenta keniru ngilayo bannya siam bat kontraktor ban ngilayo bannya kren sibut bat pular ban pendep no hapo jong kani kasnem arhajar apusau dena kaliang jong ka warehouse ru i up menta tang jagi tiar gitar giban wanbu ki machine bat kiwe ki benta ke berangsa jong ngene ki tre te hagaji dei bat kani ka warehouse ru na kaliang jong kontraktor pular ban pendep ya kani ki tre ka warehouse kebangi layo pediang ya ka work order nila yo iba la sarkar kala estimate hadu rapola naga bentai ke ban pendep ikene ke jingtre hangne te naga liang jong ka warehouse kumbang kala itu nadu bene ba kontraktor ular ban pendep ikene nangta ke jingde pat bat karam isukumen ban yetu ba nila yo ru ya ka estimate kepala ai dau kontraktor rengkat baru engineer bawan lang hagene ga jing wan jungo ya gene ki jingtre jingta bat nila yok diang kat kumba la yuthu da engineer ka poi hadu nyo po nyo lak around 80 lak kane ka jingtre ka ban pentre na ka benta karam bat kiwe ki jingtre ki badan ha kene ga nong talang bam bangi bam duna ki eki batte ye kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus f ha ka jingsom
Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki Balehi banai kita. ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam madon ka sharp plus f menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya